Pozdrav svima. Evo uoči Dana žena nešto što su nažalost mnogim drobljenim, neću reći namjerno zdrobljenim djevojčicama patrijarhalnih sredina zaboravili reći. Ali zato mi nećemo preskočiti to reći nekim našim djevojčicama. Živeći u Grču, koji je postao moja zona komfora, pitam se još dan danas koliki je bio stupanj slomljenosti te bijele cigančice koja se pogazila do bolesti samo da bi svima ugodila. Na svu sreću, oni koji vole neumjerene davalice ne znaju stati sa željama, pa me to jednom ipak probudilo. A nisam ni bila sklona žrtvovati svoju viziju, tako da otud potječe ono što bi moja majka nazvala prkosom, tvrdoglavošću ili nečim takvim. U ispravnom sustavu vrijednosti prkos i tvrdoglavost nešto su sasvim drugo, a ovo su upornost i nepokolebljivost. Hodanje prema cilju, a ne život u snovima, zadovoljavanje tuđih očekivanja i potvrđivanje ograda onima koji su ograničeni ne ko balkon, nego ko prozor, mali, uzak prozor, veliko laku noć takvim ljudima. To im u sebi kažem svako jutro. Reci